Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira muri iri joro. Ni ijoro ribi, ni ijoro ry'amarira n'agahinda gakomeye cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yaho hiriwe ibitero simusiga, ibitero byaje gusiga abatari bakeya bagenda bagwa muri iyi mirwano nk'uko imboni yacu igenda ibitugezaho, ndetse na societe civile ikaba yakomeje kuba igenda itangaza yuko nyaboneka hano muri ibi bice haje kuba imirwano y'isibaniro cyane cyane mu misozi y'Umurenge. Ahangaha ni hamwe drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'uburyo buvuguruye, ndetse drone yuje ishyashya, yuje iterambere ridasanzwe cyangwa se tekinoloji idasanzwe muri iyi ndege, kubera ko iyi ndege igenda isohora icyo bita fire trucks. Izi fire trucks ni zimwe mu zifasha iyo barashwe kuri iyi ndege, bituma bahita babibona, pilote akaba yabasha kuba agenda ahungisha indege, mbese zitanga sinyari ngibyo. Turaza kuba tugenda tugaruka muri ibi bice. Ibi ni ibice abarwanyi byibuza abasirikare bagera kuri 28 nibo bamaze ko bagenda bajya hanze yuko baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane yazaga kuba igenda iba hano mu misozi miremire y'Umurenge. Se aba barwanyi nabo ku ruhe ruhande, ese bishwe n'iki? Byose mbigufite hano gatanu kuri gatanu. Makenga ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagiranye amasezerano na Joseph Kabila nyuma yuko avuye ku butegetsi. Hagiye hakunda kumva yuko yaba yaragize byinshi agenda aganira na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, ariko abantu benshi nibaza kuba bagenda babiha umurongo cyangwa se babyumva neza. Makenga ya ngufitiye amwe mu masezerano uyu mugabo yagiye agirana n'umutwe cyane cyane wa guverinoma uyobowe na Perezida Fashi, ubwo yaganiraga na Joseph Kabila amasezerano bagiranye. Ese Joseph Kabila nayahe masezerano avuga ko Tshisekedi atigize yubahiriza? Byose ndaje mbite mbigukobanyiriza hano gatanu kuri gatanu nk'uko tusanzwe tubibagezaho. Pakistani mu biganiro hagati na Amerika byasubiye irudobi bitewe nuko Perezida Donald Trump akomeje kubagenda atangaza amagambo akomeye ku gihugu cya Pakistan ndetse na Iran, ndetse Iran igahita itangira kuba igenda yivumbura. Hamwe n'andi makuru yose nakubwiye ndaza kuba ngenda nyagarukaho gatanu kuri gatanu. Ahubwo reka mbanze mere hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu misozi y'Umurenge. Byari ibitero bikomeye cyane byiriwe biba hano ku butegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Bimwe mu bitero byagendaga bigabwa mu bice biri mu nyeshyamba z'umutwe wa M23 kuva mu masaha ya kare nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 bitegura ibiganiro bishya bigomba guhera mu Busuwisi guhera ku uyu wa mbere itariki ya 13 Mata umwaka w'2026. Impande zombi zikomeje gushinjanya kugaba ibitero no kurenga ku gahenge kagiye kemezwa cyane cyane ku mpande zombi. Iri ni ihuriro ry'umutwe wa M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuva muri 2021. Rirashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kwirengagiza ibya biganiro no kugaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane aho igenzura, nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze ahagaragara kuri iki cyumweru cyane cyane n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Gira ngo ryaboreka yego abaturage ntibabura kuba victime y'iyi mirwano, ariko mwibuke umutwe wa M23 wagiye ukaba mu baturage kugira ngo FARDC itagiye urasa. Rero igisubizo ngo baje kuba bagenda basanga
ni uko baba bagenda bawurasa aho uri, yaba hasi ndetse no hejuru. So niyo mpamvu rero ibyo bidakwiye kuba bigenda biba byinshi muri twe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba ngo bwarahisemo nkana gukandagira inzira y'amahoro yatangajwe mu Busuwisi muri iri joro ryo ku wa gatandatu itariki ya 11 Mata 2026 guhera saa yine z'ijoro kugeza ku cyumweru itariki ya 12 Mata 2026 saa 10 za mu gitondo byagabye ibitero simusiga by'indege zitagira abapiloti byibasiye uduce dutuwe cyane cyane hano mu misozi miremire ndetse no ku ndondo mu nkengero zabyo, byongera cyane cyane ikibazo cy'ubutabazi kimaze kugera ku rundi rwego rwo hejuru muri aka gace karimo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Itangazo rikomeza rivuga ko ibi bikorwa bigaragaza ko nta gushidikanya ko na gato umugambi wa Kinshasa wo guhungabanya umuhate w'amahoro ukomeje mu Busuwisi ndetse no kurangiza ibintu ngo batifata iyi nama ikomeye nko gusimbarara ku rwango ndetse n'ishyari. Ibikorwa byonyine bigamije kwibasira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeze kuba ugenda ubigarukaho. Mvuye muri aya makuru kandi ngira ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi kera kabaye haje kumenyekana ibyo yagiranye na Perezida Joseph Kabila Chibo, ngo waje kuba agenda amuha ubutegetsi, dore ko ari we baje kuba bagenda basubiranamo. Magingo aya ngaya perezida cyangwa se perezida w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni Joseph Felix Antoine Tshisekedi, ndetse Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo akunze kumvikana ashinja Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi kwica amasezerano bibangamye uwo washyizeho cyangwa se yashyizeho ku butegetsi bwe. Muri 2019 nibwo Felix Tshisekedi yashyikirijwe ubutegetsi nyuma yo kwibirwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu, kumenyekana ko yari yatsinzwe n'umunyapolitike Martin Fayulu waje kuba agenda abivuga. Nk'uko Tshisekedi kandi yibiwe amajwi byanakunze kugarukwaho kenshi na Corneille Nangaa, muri icyo gihe wari perezida wa komisiyo y'amatora muri RCD cyangwa se Seni, imbere yo gushwana n'ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi akiyunga n'umutwe wa M23 uri kurwana hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba impamvu imwe ikomeye cyane ituma abaturage muri rusange bagenda bavuga ati uyu mugabo muduhe tubashe kuba tugenda tumuha isomo, dore ko hari bamwe mu bo yagiye yicira mu karere ka Nyaruguru cyane cyane. Mbonereho no kuba mvuga nti mukomeze kuba mugenda mwihangana.
yangira ngo iyo yari video nkuko mwaje kuba mugenda muyibona. Iyi video yazaga kuba igenda yerekana imiterere ndetse n'intambara ndetse n'iby'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigenda kivuga. Uyu muturage ngira ngo nta byinshi nagenda ngaruka kuri iyi video, namwe mwagiye mubyumva. Reka mpite nkomeretsa muri Uvira mu mirwano ikomeye cyane yiriwe ku munsi w'ejo iba yahuje umutwe w'inyeshyamba za MA23. Rwari urusaku rw'amasasu rwari rwongeye kuba rugenda rwumvikana rwangiza ituze mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryo kuyu wa gatandatu, cyane cyane aho rwaje kuba rugenda rutangira mu masaha ya saa sita n'igice z'ijoro. Ni mu gace ka Mirongwe kerekeza ndetse na kerekeza Ikasenga. Abaturage bakanguwe cyane n'amasasu akomeye cyane muri ibi bitero byabaye. Rero akaba ari inyeshyamba z'umutwe wa MA23 zari zihanganye n'ingabo za Wazalendo nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa. Iyi nkuru ikijya hanze ntago hagendaga herekanwa icyari cyatumye habaho uku kurasana, ariko maginga yangaya yaboneka mu makuru ari kugenda atambuka muri iki gitondo, akaba yemeza ko ari aba Wazalendo bazaga kuba bagenda barasa inyeshyamba z'umutwe wa MA23 zari zagerageje kuba zagenda zifata aka gace ahangaha muri Uvira, ariko bikaza kuba byenda byanga. Bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba za MA23 bakaba batangaje yuko bari bafite amakuru menshi kandi yizewe yuko abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 bitwikiriye kwambara imyenda ya civile baza kuba bagenda berekeza mu mujyi wa Uvira mu buryo bwo gushaka gutezamo ituze rikeya cyangwa se umutekano mukeya, ariko babimenya hakiri kare baza gutangira kuba bagenda babarasa. Hari amakuru avuga ko batatu muri bo baje kuba bagenda batabwa muri yombi, abandi bagera kuri 6 baza kuba bagenda bahasiga ubuzima, cyane cyane dore ko ngo barasaga bambaye civile, ariko mu bikapo bari bafite baje gusangamo impuzankano. Ubwo impuzankano ni uniform z'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa. Ntabwo ari ahangaha kandi hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dore ko uvuye hano muri Uvira Karehe ikomeje kuba igenda iba isibaniro ry'imirwano. Ariko mbere yuko ngaruka kuri Karehe nikamite mbanza ace hano muri teritwari ya Rubero. Inyeshyamba z'umutwe wa MA23 nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda byigabira bimwe mu bice bigiye bitandukanye, uyu mutwe ukaba wongeye kugaragara uva muri teritwari ya Rubero n'imodoka zigera kuri 3 z'abarwanyi b'inyeshyamba zari zipakiye ibibuni, abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho. Ngira ngo ababa muri groupe yacu mwagiye mukunda kuba mugenda mubibona. Izi nyeshyamba zavuye hano muri Rubero zikaba zavuye mu gace bita muri Bingi, umujyi munini w'ubwami bwa Batangi nkuko abaturage bakomeza kuba bagenda babitangaza. Aba baturage bakaba bavuga yuko uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23 uvuye hano muri Rubero nyuma y'amabi ndetse yemwe na bimwe mu bitero bagiye bakunda kuba bagenda bagabwa, ndetse n'urugomo bagiye bashinjwa cyane cyane bagendaga bakorera bamwe mu bana b'abakobwa hano muri teritwari ya Rubero nkuko societe civile yakomeje kuba igenda ibitangaza, cyane cyane nyuma yuko aba barwanyi bahavuye. Ntago biravugwa neza cyangwa se biramenyekana nimba inyeshyamba z'umutwe wa MA23 zaba zasizemo abandi, dore ko yaba Wazalendo, FDLR, FARDC yemwe na FDNB batari babasha kuba bagenda muri aka gace. Abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 baje kuba bagenda bavaho. Ni mu gihe kandi MA23 yaje kuba igenda ihura n'uruva gusenya mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda bigabwa kuri aba barwanyi ndetse n'iyi mitwe ifatanya n'aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23.
ubu magingo aya ngaya igisirikare cya leta ya Kongo cyaguye ku bitwaro bikomeye cyane ndetse n'ububiko bwagiye bugenda bugubwa, aho abarwanyi benshi ba Wazalendo ndetse na FDNB bagiye berekana ibi bitwaro, bagiye bambura izi nyeshyamba z'umutwe wa MA23 na twirwaneho, dore ko baguye mu gicu cy'izi ngabo zidasanzwe za FARDC ndetse na Wazalendo mu gace ka Kipupu ndetse na Mikenge. Aka gace ka Kipupu na Mikenge ni kamwe mu duce twaje kuba tugenda tugaragaramo bimwe mu bikoresho bikomeye cyane byaje kuba bigenda byamburwa aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23, harimo imbunda, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze. Bikaba bivuga ko ubwo bagabaga ibitero muri aka gace ariho haje guhita hatangira kuba hagenda hagaragara cyane cyane ibi bikoresho byaje kuba bigenda byamburwa aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23. Mu kandi gace kaje ko kagenda kaberamo imirwano, umutwe wa MA23 ntago wari wabasha kuba ugenda urekura bimwe mu bice byose wagiye wamburwa, cyane cyane hano muri Karehe mu bice cyane cyane bya mu mujyi wa Tushunguti hano muri Ziraro. Ni tumwe mu duce inyeshyamba za MA23 zikomeje kuba zigerageza kuba zishaka ku kibi n'ikiza kuba zagenda zigarurira utu duce, ariko maginga aya ngaya mu bitero byabaye kuva ku munsi w'ejo ntago haramenyekana nimba se aba barwanyi bagenda bavuga ko bafashe utu duce, ariko imirwano ikaba igikomeje nk'uko abaturage batuye muri aka gace bakomeza kuba bagenda babivuga. Abaturage bakaba bavuga ko umutwe w'inyeshyamba za MA23 waje kubugenda wataka muri aka gace, na n'ubu maginga aya ngaya muri iki gitondo hakaba hakomeje kuba hagenda humvikana kurasana, yaba kw'ibitwaro biremereye ndetse n'ibitwaro byoroheje cyane hano mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kuba igenda iba ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ibi bice byose birimo bigenda biberamo imirwano nk'uko makuru yacu akomeza kuba agenda abitangaza. Maginga aya ngaya n'umutwe w'inyeshyamba za MA23 ukomeje urugamba mu bice bigiye bitandukanye, dore ko ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi cyane cyane ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkomeje amakuru yacu kandi reka mite mva hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nerekeze cyane cyane ku muturage cyangwa se ku mupolisi w'umurundi. Uyu ni umwe mu bapolisi bakatiwe imyaka gahishi ndetse baza no kuba bagenda bashyirirwaho amande akomeye cyane. Uyu mupolisi rero akaba yagirizwa cyangwa se akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane byo kubuza ituze ndetse no kuba yagenda akora ubujura. Urukiko rwo muri Mwaro hano mu gihugu cy'u Burundi, uru rukiko